čez oba dva tetale. Ja. Sistem, ne. Kaj je bil dolg, nekako mora iti, pa ne. To je najbolj optimalno, da si naredil tako da iti. Ja. Po najstniku, ne? Tegno. O, ko si ti, no. Kaj je bilo idealno, če bi šel zid še bolj nazaj za tisti cajt, ko lezeš noter, to bi bilo... Prvo bi se malo pošpilat, mogla bi se povezati pa ti kazati. Felna. To sem si dal ime. Da, ni. Jede.